65. Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Mwanchumu ligiriria ikero choregire chinsa ikomi chabono magoroba karibu asemeze ya mangana maya ekeunga chinsa ikomi elionkomanye aina aberengo kwariganeria asemeze tu ya mangana maya asenchira ere eyobwenge. Wilson Makori nere tokuwatirana kurugalia sensemo yebimanyererio na incheni gonkoro kwa Ruth Kemunto. Ikomia senchira yo bwenge chiamate kurwase kinyoro ya Kiang'inda imeye bunge ya West Mugirango kurwase kaunti ya Nyamira abwo chinyumba chabo chabete chigusambwa hamuno mukagerwa yomo oyo omwelioye obete kako chererangina na kumutigira chingoma chintindi nigo oyo omwelioye obete kago itwa muna abantu babwate oborobotindi na gusiria obugima bwaye nigo bono omujumbe we bunge yo umusike Steven Mugaka abereka gutarira chiamate echo na kulieira yo guchikobagachira chinyumba chinya echo barachikonyora obomenyo buya na boigo olireira yo guchikoira abana babere au bare ase amateyo chisukuru elikwenyorera amasomo abo goika omweli nonye nabo nigabeire gakubulia abaibuli bonsi kolenda abana babo ase chinchira chire chindonge muna enchire yamuyo gutanga ebikole bingabu nebyo kugendera kwirorera ase binyoro. Abayibuli bali tubwata abana tigato teme kobera abana baitwange lero bana tokaga umwana ubwate nabanga buna kwarengekero kwarenga umwana tubwata abana bao pi iga abayibuli bali tura manyanga goire skuru yogosoma nga mwana kiobwate tubwerigererie bigicha yawo buna wakine tenyaruka na waki neto musae ukagenga no mwana ubwate na bakubwekaine takubwekaine pi abana bao bense ngao benga kie ngao igo banchere bamenye ngaki yabo buna na intutu anchere tukamenye ngaki yaito yobosae abana babaito nkate iyo obyalire bwete yore aliya so byalire no se ino alia asobiarire no seino no nyasa kurubirire tio kubyaro igotiga komenya na abana bande oyigubuna bakamenyete nayo take komenya bo ancha komenya alia asinyasa kubegete nyasa nabwate sababu akubekire to ya kubali hali yako ya we are all born to homes and we belong to those homes igaba sae toile ngora tupeleke pole pole kama wazazi. Don't expect too much from our parents as young people. Abanyakenyoro esa wadi yoka nyasato ete ya maana na abana tiga tutarira abana baito tubakonye basome bache guchenchie mechi yaito bokongu borito bwate bono
aye na inche ntoko bonyarege koera twaikira twaikire injira twaigegetwe no turi abana bukana baratokonya togende livende gontagete monkonye nyore committee egotokonya twagache umuchioyo toyoiranie aliasurenge mondigeria committee nyetigere deposit bangurire mete bapime nyumba mundangerie maambia gosichu matatu ndeta mabati tubeke ekirama tororenga kituguchwatira gusira matobori tukubeka araka sana tokonya abana babatware asibakuruka mwabo Nencheremo yokogendera gusira abanyangero naboigo abasani kurwa seliro balia gusi umonchorero yomo umanyikanti mna Patrick Rianga nigo aberiga kumirana negate y'abanyangero wetani achimibere ase chinsemo chenya mataro ase babiri bakulira yogo chikorosia egeta seniekemo ase barachigukolero mwaka gose crossover ase babiri bakubulia abanyangero bonsi weso kya sobonge elikoenekia ngoro kibale obonyangero bwabo anene asokoro ebyegwa byabo achali tukoria rero kuimira basani bonse bagusi asibabeta abantu bakora content content creators start content creators kuimira abana musiki kuimira amatengi na kuimira byega bali bakora chiko soli cyo kwegia timaze ke usiki byana kebekire na butoto kuimira ali tukoria rero esinginjo emo yoko baleta amo egere banyare kokonyeka ande lini banyare koros chibesa kuraso mutanda oyo nambemo ntotagete kubeka basari bospiamo we pull resources from asanta water resources tunyale korose creative center igaso mu Jobosongo egera basari banyore asiba konyumira na barabuka banyene namba ibere banyore equipment chonsi pi cha kirengejo kujakira chi camera chi microphone chi studio so that banyale kotwara asiba ko create content bono banyore asiba ku access maji microphone amade mbale bakabake bakosungo nyoro no microphone ijoko beka bakora content so we want to banyora access yebintebi tonyore mo content creators gusi upcoming wakine bali igoro bagenda uchigoro mono so that enyamere nyinge yoro montaño ale koragira anyora konyora katolika ikiro monta katolika namba ibere agende kitokwa nga unit of purpose yeye eko chuko cha singenjo twarose sub committee ga eko chuko tenenera korosi ebintu byabasani byose binyare kokoraki binyare koba ase eke kabwe kemo na ntonyare ko distribute to all of them banyare ko faidika kuruase obosani obwabo on 31st December na tarehe moja ndoto wale show enene sana asegeti ya Kisii High School eshere yogo tampo ko mwaka na tarehe moja yeri tarehe 31st December 2026 tarehe moja January 2027 ndoto wale shere yogo chako mwaka igeshere cyo kwa matukabere mfululizo na anda bagusibo pesa mwabeta bali muri Koyense bali muri Kenya bali muri Koyense bali muri Gusii bali muri Nairobi Mombasa Nakuru na Eldoret Yospi paka Kisumu mwezi moja mwatendi ndoje tobata bichi procedure cyo kwatendi egere abagusiba ito Yospi banyale kube kwamo baje kuri cyandore bare mashinani mari bali twana ko opportunity to present their talents Asense moyende hegati y'abanyangero nigo babere bagweso kinakoro kyo mogokobo kubwatikana n'igitambo kirikyo asenonye nabo babere bakubole bali bonsi bali no moyubu bwancha kogendera kubasira eri kogendera kwegerera nabo iko kwegereria ebyego byabo bunenchere yemo yo kwegereria nonye nasamagi mabo talinga weno moyego mutangani ko chikokolekana Gusii. We've had very many festivals, many events. Egente ketanganya basani bale kolera is equity. Okonyoro musani amanyekaine abwata matera anchire lakini taikorangeri show. So a committee elikara yabe kugali na committee ko chikolera ngaki you are going to get a platform based on merit. Nyo korega asingia you will get a platform to perform and put money in your pockets. Number 2 talinga Patrick na robot chibesa chinyinge Gusii ngima. We have very many people billionaires hapa Gusii. But nabakonyoro monta wa siringi 10 but I ready to share 2 shillings nae. So that is one thing abasani wants Peter go thank Patrick
not because he's rich, but he has a big heart. So we also call upon gente kitalinga nigia Patrick wasene kio kiondo. We call upon apa kusibo spirit of goodwill banche tege saku and banche our culture to come on board, bring their views, bring their ideas, bring their resources, so that toko nyege saku toko nye culture yo Mugusi musically, content na kirigento geko konsani Mugusi bumera na gaiga talinga barenge bonsi mbale barenge migondo mbale bange ngale. So to ranga nkwale ngase moyo goyo orenga you are left out. The door is still open. Onyo koromo sani, if you are a creative out there, reach out. Ngakere simi akara end of the actors was say musicians so my ebwate namba yabo bako include. We want this thing ebe role ko boli kero monto oromo gusi obwate interest yo Mugusi at heart. Oyo kabero mukonyi bo muraibwense na boigoro muraibe kyamagia DCP Geoffrey Rigathi Gachagua ni kaberi gakorwege kulegetindi gocha so muraibwense ya Kenya mukoro Uhuru Muigai Kenyatta asabere kagote babuna onyo gwancha gochikobwatesia Daktari William Ruto asokura ense ya Kenya ni gobarachi wetana nere ukwana litkulelero ni kaberi kagote babuna telibia Uhuru Muigai Kenyatta gokolemeremu na Daktari William Ruto asekelibuna nigo Daktari William Ruto abeirega komoro kia machaya asama tukamagega. Wachana na Uhuru Kenyatta. You made the bed, lie on it. You had a loyal deputy who advised you, don't destabilize your own government. You chose to do it. You thought you were very smart. You said you had too much money. Nobody could advise you. Today you are crying, asking Uhuru Kenyatta to help you. We have asked President Uhuru Kenyatta akae nyumbani apumzike, awachana na sisi tudili na wewe. Na Uhuru akiamua kumsaidia tutakosana na yeye, na hatutaki tukosane na yeye kwa sababu ametuhangaisha. But I want to commend President Uhuru Kenyatta. He is steadfast. Amesema hataki hiyo maneno. He does not want to be associated with failure, with blood, with theft of public funds, with mismanagement of state resources. Uhuru Kenyatta must remain clean and be allowed to enjoy his retirement without Ruto bothering him. Na tumeambia watu ya Uhuru akienda Ishaweri tena asifunguliwe, afungiwe. Akienda kwa Uhuru nyumbani afungiwe sasa. Sana kuja kusumbua kiongozi. Togo tigana nayo muna enchre yemo yokendera gusira balemi hasi chinsemo oimeyense ya Kenya umuraibwense ya Kenya Daktari William Ruto nigabere gagotebabuna nigo guchakira umutinyo gocha niga maguli yechi mbusuro nabo igoboyo arachigo keigwa elikwene kibuna ngosegetare abalemi bonsi kogendera gokoro bulimi bwabo bunenchre yemo yogochigo keyo muchando bwenchara imeyense ya Kenya nigalinge ko yakwana yega itukolero ekerekira naso gosasima imea AIC imea makutano Taita Taveta. Serikali ya Kenya tumeamua ya kwamba tutatoa pesa ya serikali kupunguza ile gharama ya mbegu ya mahindi by 50%. Ile mfuko ilikuwa inauzwa shilingi 300 itauzwa sasa 150. Na pia tumetoa pesa ya serikali kupunguza gharama ya mbolea. Ile ilikuwa 2,500 sasa tunapunguza ikuje 2,000 kuanzia mwezi ujao, ndio wakulima wetu waweze kuzalisha katika kutumia mvua ambayo tunatarajia hii ya kuanzia mwezi wa 10 kuelekea mbele. Mimi nawauliza wakulima wetu watumie hiyo nafasi ya mvua hiyo, tupande turudi shambani, ndio tuhakikishe ya kwamba tunazalisha chakula ya kutosha, ndio tusipate njaa katika taifa letu. Kwa hivyo I am making an announcement to all our farmers from next month, in the next 2 weeks we are going to subsidize maize seeds by 50% and reduce the cost of fertilizer by another 500 shillings, so that a bag that was selling at 2,500 is going to be sold at 2,000 from the next 2 weeks, so that we can encourage our farmers to use the rain that is coming so that we can grow more food and make sure that we stabilize our food security
in the Republic of Kenya. Kwa hivyo tuendelee namna hiyo na tupange namna hiyo na tuko pamoja. Tunaelewana jameni? Rayo kurwase kiunga chinsa 10 somo imarangoba yabono kurendekero charire chinsa ibere nonyorayo amana yanda mange asenchira yo wikiranu yenda kutarubulgere burubya imeyage tembe TV ekero tobwateranire neti mwingima kweneke kwa yanyorire asenchira yo bwenge na incheni gonkuru kwa Ruth Kemunto.